So the organisation I work for is Flintshire Play Development. We cover the whole of Flintshire, offering play opportunities for children. So my team go out there and deliver school-based projects and community-based projects. Dwi'n defnyddio Prentisiaethau I ehangu gwaith ni, ond hefyd mae'r tîm o staff sydd gennym fi yn dod fewn. Natur gwaith ni ydy, dwi'n yn gwybod faint mor hir fedra cadw nhw o ran yr short-term funding sydd gennym ni. So be dwi'n tueddol o wneud ydy defnyddio'r amser yna fel cyfle I uwch sgilio y staff sydd gennym fi yn dod fewn, so bod gennym nhw sgiliau sy'n trosglwyddo I unrhyw swydd arall. Mae bob mis mae gennym nhw rhywbeth I wneud I uwch sgilio I hunain. So dyna pam mae Prentisiaethau mor bwysig I ni. Using the apprenticeship programs really benefits us as a service because the staff that are learning the knowledge base of the subject, they're actually putting that into practice as well. So there is a real benefit for us in their learning and the quality of the service that we deliver based on a framework that they're learning from. So ni'n dweud y manteision ehangach o cyflogi Prentisiaethau hefo ni ydy gweld y siwrna maen nhw arni, gweld y datblygiad yn nhw ac yn eu sgiliau personol nhw, ond hefyd sut mae hwnnw hefyd wedyn yn impactio ar safon y gwaith sydd da ni'n neud. Da ni'n gwybod o gweithio efo plant, da ni yna I bod yn llais I blant lle bod angen, a sicrhau bod gen plant llais, a mae defnyddio Prentisiaethau a gallu uwch sgilio nhw I dysgu a dallt y math o waith da ni yno fo yn bwysig iawn.